Mga igsoon sa basketball, what's up Swish and Shout fam? Here's your 2-minute NBA trade rumors of the day. Let's go! Unang chika si Taurean Prince. He just re-signed with the Milwaukee Bucks for 2 years, $7.1 million. Napas yung player option. Last season, sharpshooter ni siya, 43.9% from tres. Di ni basta-basta, sniper ni siya nga legal. Good defense pud, so the Bucks are happy na nagihapon siya sa team. Sunod, Kevon Looney, naa sa Warriors sukad pa sa Jurassic era pero karon binaana siya sa New Orleans Pelicans. Uban sila ni Jordan Poole dadto, 2-year deal, $16 million. Defense check, durability check, naay championship experience, of course! Murag siyang kuya na mulaban sa tanang away. Ang Pelicans naana sila'y ligon nga poste sa ilawom. Nickeil Alexander-Walker, yes, taas og apelido, taas pudog talent. Cousin ni SGA, gikan siya sa Timberwolves pero gitrade dayon to Atlanta Hawks gamit ang ilang $25 million trade exception. Si Katinga, 3-and-D player, kabalo mo shoot og tres, kabalo mo depensa. Trae Young mismo ang libira aninya, murag love letter sa draft night. Clint Capella, guess what? Nibalik sa Houston Rockets, 3 years, $21.5 million. So na-starter siya sa Hawks, karon murag na imong backup na lang. Kay nana si Sengun ug si Adams, pero makatabang ug dako gihapon sa team. Brook Lopez gikan sa Bucks naana karon sa Los Angeles Clippers. 2-year deal, $18 million. Karon backup siya ni Zubac but with rim protection ug tres shooting. Bisan tiguang na masaligan pagihapon. Haplas lang ug omega daog na. And last but not the least, proud Pinoy si Jordan Clarkson. Gi-buyout na sa Utah Jazz. Wala nakakita og trade partner ang Jazz so nagbulag sila peacefully. Now he's a free agent and hopeful Knicks is interested. Basin mahimo na siya og tuko, dili na buwaya. Maoto siya mga bay ang NBA chika-chika sa trades. Bibo na kayo ang liga, mura og fiesta nga walay undang. Kita kits, next update. Ayaw kalimot, shoot that like button og subscribe.